Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Shalom. Namo Buddhaya. Punapi katra alit-alit makasami, dumugi kena kayu. Sarang tiang, bu guru intan, alit-alit jadi belajar bahasa Bali. Kapit pertama, mewasta kruna pitaken. Nomor kali, mewasta kruna lingga. Sane kaping 3, mewasta kruna piron. Sane kaping 4, mewasta kruna matung kali. Sane kaping 5, puisi Bali anyar. Sane kaping 6, kruna pangentos. Sane kaping 7, pupuh ginanti. Sane kaping 7, padelingsa pupuh ginanti. Sane kaping 10, wangsan kruna. Sane kaping 10, mewasta wangun kruna. Kaping pertama, kruna pitaken. Dalam bahasa Indonesia-nya nih, kata tanya. Contohnya nih, apa? Bahasa halus nih, napi bahasa Indonesia nih, apa? Malesiki, anyan. Kruna halusnya nih, sire. Bahasa Indonesia-nya nih, siapa? Kaping kali, kruna lingga. Kruna lingga inggih punika kruna sane durung boleh pawawa. Dalam bahasa Indonesia-nya nih, kata dasar. Contohnya nih, gambar, jalan, margi. Kaping 3, kruna tiron. Inggih punika kruna lingga sane sampun boleh pawawah. Dalam kata Indonesia-nya nih, kata berimbuhan. Contohnya nih, ngambar, majalan, mamargi. Kaping 4, puisi Bali anyar. Patos sekadi puisi membahasa Indonesia. Rikala wacen, nenten nganggen tembaga. Indaya, wacen teks puisi ring sor. Puputan, antuk Aryawan Kenji. Loh muani, cerik klih, mekamen, mekancut, meudang putih, mesenjata keris, tumbak pusak keluih. Ngetohang getih, bakti sutindeh, mindeh, gumi baline. Saking wong corah, Satya Sujati, Satria Sujati, mobela pati, ya diaston ngemasin mati. Kaping 5, kruna matung kali. Dalam bahasa Indonesia, lawan kata. Contohnya nih, loh muani, tua baja, cerik kelih, jegek bocor, dua belok, males jemat, menek tun, jelek lu. Sane kaping 6, kruna pangentos. Kruna pangentos, wantah bantah ganti ring bahasa Indonesia. Duaning bahasa Bali, madue anggah ungguk basi. Akeh pisan maderbe kruna pangantos kadi puniki. Kaping 7, pupuh ginanti. Tembang Bali pupuh ginanti kewangun antuk lengkara 6 cari dados apade. Lirik pupuh ginanti ringsur abecik pisan keanggen piranti tuntunan karakter wangsit. Medaging piteket karakter jemet melajar utawi cinta ilmu. Ngiring gendingan rien sarang-sarang. Contohnya nih, padelingsa pupuh ginanti. Contohnya nih, saking tuhu manah guru mituturen cening
prabotan sai keanggen meruruh marta seanun ceninge urip sane kaping sieun wenten mewasta Dityangna sinampura Ibu tutup antuk Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om.